خان أراد أنا كوهم توخي سجرتوس ربي فرماتنا ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برينك يا خم بهجرتن خن بهجرتن خن سجليه يا خن دقي فجهجرتن الرانتنا نعم سبري يدو تكانس برانجات شو بربادا مي نهر دفع كما قلبي غيسنين سنين جام ما لسين سيوتل دنيانتن لا تساوي عند الله جناح بعوضة دنيانتن ربي برتي هنگا قوف لا بو خيتك هم دالتو دنيان رمتونا يوني في لالتن يوكا چلو قطين دالتن يوكا چلو قطا جبدن رينگد دا خاقون كنيا نجر آران تننجرو الرهدو خينيا بان كنيا رينگد دا نجر آران تننجرو دنيان تو واهما تيمتدو نوتي سراني جر برود أبام دنيان لا تساوي عند الله جناح بعوضة نما أقليك أبو توتو إزيتنا الروا أو مشتا دنيان أران تراني أركتا بروني دبتا أراني قمدا بروني قديتا خلين قدا أري قمجورا خلين دبا أري أركتا خدا بيس نما أركتا خان أران تراني كوهم توخي سجرتوس ربي فرماتنا ما فيها وبليس خيا خبا هجرت خان دي هجرت خركون الدار كاسك أبتو ربي القرآن يرو دبت إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ركون جمتون في تيور كاسك أبات بلون بودان نلفتي أبشير جاربين سيكم ماتشيس ربين كدو عسر ركو جمتو جرت وجه بل أجرب بلتي السلام بليس خيا خيا السلام أري أكي خيسة جرتخون أكي أري خيسة جرتخون أكوان زلالة تتفوفن سين يوك أبينيا في برادنا خيسة جراتيس ميبيك أبينيا في برادنا تكبدخون خطوم ملت جرونتون وهو ما تيمتي دبيسي نمني جرونتون قلتيف ورا آخراء فيتيف وأول كايا تشاديمي وسينك إفتشاديمي تدو نما جامدو نما وقب إفتي جامدو بليتي ديتا إسلاما وبليس خيا خيا إسلاما إيه سانجر الدنيا تنرى بكتمين جر مالين قب إفتي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ما يفكر هذا جان وسوني بي ويان قرمات خيسانين بفن درت الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أكل نمات يجون قمنا نمات يجون نما إف مدهالي إف قراتي وهم بروتيف واتخايته وهم بروتيف واجرقته جنتو والناتيف مدالوك أبتو هوريان قم تكان كوفدي أبين ينقم تكان كوفدي جروا كم كيس هنجرا أنقم تكان فول درخي يبري فدي دنيا وسنتين أنقم تكان فول درخي يبري فدي آخر يادون سراجرات مالف جنان ميكا قرر بريدا ميك خنورة بريدو ميك خسر بشوكا ميك خبشك جيت من دنيا تنرى دي ما جرو أركاجر روان تيب جيجو دنيا نو ماتي ميتي هرارك كورا برو بلين سينا تكون دبسي ميولين عرق كيفن وانا ما جاي براي اسني قودو فديدي مال جاسينيتشي هذا مناتي في أبا مناتي ربي كأنني أددا خنيف كونكولاتا متى ساني منا متى ساني كأبيه نجيها متى ساني بش قرني نعتمي أوا أددا خضرة أدداتين فون أدداتين قرطمي وانا أددا قرصي داف يخاف فتراف يخانو تشريراف دي فتني نعشاجرا ورا ربين هنگتي في الدنيا ترتي كأنني سرّه إسحال لجوتو فولا جول لما كابن ببريدورا هذا مناتي وجين إسا تلفته نياتا خان أسبافتني فولا خيسول للالاني هذا منا خيا كم أفاولي خاو رايساني جو تكو خرر دابته ولا دايدا إن يا ورا ربي صدق أنا أبو ساجد وقال له نجوم ساجد جتورا فولا سهراركم ولا جزء مكان اللالانو قام نسانا مجيب بسيسا هجون سانا مجيب بسيفتي ريفرنسي سانا مجيب بسيسا وانا كان عاركم فين يبان من اخذ غنا ما خنيسا في فنياتا بريدا سن ديفتي هذا مناسا بريد دوجي من بريدا خنا خيس نياتا كسي ديف دي من انت لقتني ما بك وخرج ديم بدي فلوخ يدرو كجاني جرامي كقبولاتينا جيمبر سكين دي قلبي ساجاب سي خي خطدو
osuma hojii jiruu tana jiraachaa jiranii qananii tana keessaas jiraatanii addunyaan tun fiixansa jettee Oromoon. Uummanni keenya akka jiru bar duniyaan fiixansaa jira. Fiixansi ganama ni jira booda hin jiru. Yoo fedhanii dhufe yoo fedhanii bada. Guyyaa kan addunyaan tun osuma jettuu baddeetu. Miskiinummaa san dhufteetu. Haadha manaa kana wajjinis adda bahantu. Manni isaanii sanis gurgurame qabeenyi isaanii sanis faca'ee wanni hundi dirqim taate haati manaa sunis akka taatu dhamnaan firraa deemtee heerumteetu. Qananiin arraan tana keessa hirtutu meebii akkatti hin haftutu. Xiqqoo yeroo ja'an guyyaa tokko abbaan manaa keessiin heerumte kana wajjin dalagatanii jiru bareedduu keessa seenan ammaas. Nasiiba bareedaa qabdee haati manaa tun. Arraas abbaa manaa tii wajjin dalagatanii jiru bareedduu. Akkuma guyyaa duraa san ammas nyaataas dhiyeeffatanii guyyaa isaanumaa gattaa'e. Lukkuu ni beeytaami. Lukkuu tana tawaadamte. Isiidhaafis isaafis isaan lachuu wal bira kaatan isaanumaa akkana gattaa'e tokko ulaa dhadheetu. Yaa warra Rabbii yaa sadaqaa naa buusaa beeleetiin jira eda waan nyaanne eega kaleetii waa takka afaan kiyya kanan seenne beeleetiin jira yaa sadaqaa naa buusaa jee alarraa lallabitu. Abbaan manaa kun gara laafeessa namaati. Lukkuma tana laxa lafaa godheeti. Itti kannee qayi lukkuu tana lachuutu fuudhii geessiif jee nuti akka feene haa taanu. Laxa lafaa godhee gizee gabbaatu kanniteef duba miskiinticha saniif. Kanniteef hoggaa ol garagaltu boochetu. Tanuma mimmaan fuula isii tana hunda balleesse tanaa ol seene. Rifate abbaan manaa haadha mana kiyyaa maal taate yaa bareedduutiyyaa. Maal narraa taate xiqqabe maal taate jennaan bar gurbaan sadaqaana kadhate san kaniin kanneef san abbaa mana kiyyaa ka duraaniiti. Rabbiin qabeenya dila san hunda nurraa fudhatee isa akkas godhe gadduu garaana nyaate kennetti jiru jette du'a. Abbaan manaa kunis boo'ee ogaa akkas. Amma isaa boo'uu jiru. Jiruun tun jette waa akka garan qabdu jette. Akkuma maate irra jette kanatti akkuma inni irra dhufe kana gaaf tokko sadaqaanu kadhate wayita inni sadaqaanu kadhatu deemasii jee nu nyaata bareedaas baafate dhufnaan ari'ee jee jetteen. Jennaan boo'ee abbaan manaa kunis. Bar gurbaan inni guyyaa san ari'e sun gurbaan inni guyyaa san ari'e san bar anaahii sadaqaa kadhachuuf laatee san dura guyyaa san dhaabbate san ana turee barii hijeen jechuudha. Akkana faraqaan addunyaan tun hin beekamtu. Arra kadhabee rakkate kun boru abbaa qabeenyaa ta'uu danda'a. Hin beekamtu duniyaan tun. Kanaaf yaa uummata keenya waan isin himu fadhu kottaa akhiraa teessaniif ol kaayadhaa. Miskiina ollaa keessa hin jiru laalaa. Waliif rahmata waliif jiidha. Innamaa yarhamu Allah min cibaadihi arruhamaa. Bar gabroota rabbii kanarraa warri rabbiin garaa laafuuf gabroota isaarraa warra garaa laafuuf ijaan. Ummata Nabii Muusaa keessatti seenaa takka isiniif haa dabalu. Ummata Nabii Muusaa irraa gurbaan tokko abbaa qabeenyaati akka nama ayiliin galteef namni galteef addunyaan tun akka na bira turti jee yaadu hedduu ni beekame ibiin qotti yaa Muusaa jeen dhufee duba abbaan qabeenyaa an addunyaan tun ni dhuftiin qottiin hin beeka aneen kun gaafa min miskiina ta'anaa himii jeen dhufee. Mee rabbii keenya gaafadhu jeen. Mee rabbii keenya gaafadhu an qabeenya kiyya kun dachii rabbii guute ni badamoo akkanuma na hojii turaanaa gaafadhu jennaan ni bada hajeen duba rabbi Muusaadhaaf himee Muusaan himeef. Yoon bada dafiinaa himii jennaan ama kudhanii arraa qabeenya kee kana waa takkan agartu jeen. Caphaan takkas biratti naftu jeen. Qabeenya dachii rabbii hunda waliin geessa kana caphaan takkas biratti naftu qabeenya kanarraa jeen. Hee? Haya. Namtichi nama rabbi sodaatu nama ayilii qabu dafee hayyoota walii yaame. Qabeenya kiyya kun baduuf ta'a. Akka inni hin banne maaliin godhuu qabaa jedhee gaafate. Gaafannaan mala dhaaniif kun daaba biti jeen. Warqii tana heddummeessii bitii kaaye jaaniin. Warqiin yeroo hundaa'uu irra qashtu qabeenya siidaa yeroo hundaa'uu yoo teesse olma guddachaa deemti maallaqa warquma deebisii kaayaa deem jeen. Yoo warqiin kaayaa deemte maallaqni yeroo takkaa tuqamuu hin danda'u. Hayyoota gurguddaa walii yaame hayyoota waa'ee qabeenyaa jechuudha. Warra ikoonomiksii ta'an
gurguddaa walii yaame tokko kijeen mana jaari jeen qabeenya kee kana mana fooqilee adda addaa bakka adda addaa jaari jeen qabeenyi manaa yeroo hedduun badu jeen magaalaalee irraa bootaa jajjabduu irraa dachii bitii tijaari jeen dhabdee dhabdu mindaa isaallee taatu waan guddaa harkachaa deemta mala adda addaadha waan jarri hundi akka qabeenyi sun hin banne tokko immoo dachii biti dachii heddummeessi dachiilee qonnaa baay'isii biti jeen namtichi waan isaan jaaniin kana hunda deemee itti yaadee taa'ee xiqqoo dhiisi karaa kanaa miti karaa biraatiin itti yaadaa jee akkaan fedhe godhus wani rabbiin jeenaaf tunuma baddii odoo isiin hin banne waan takkaan fayyadamuu qaba jee waa'ee aakhiraatti fayyadamuu qaba jee bakka karaan sadiitti wal ga'u karaan guddaan sadiitti wal ga'utti manneen gurguddaa galma gurguddaa jaaree guyyuu qaleechitti nama karaa deemu dur namni akka ammaa kana konkolaataan hin deemu miilaan lafa deema bakka karaan gurguddaa namatti wal iffitu namni baatii faa karaa deemee miilaan dhufa rakkate hedduu karaa deemee rakkate namoota rakkate kana walitti qabee nyaachisuu warra karaa deemu kana hunda nyaachisuu miskiina yataamaa nyaachisuu ragattaa'e osuma nyaachisuu ama kudhan ture ama kudhan yeroo ga'u ama kurnaffaadhaa qabeenyi isaa dikkimtee hawaata akkasumaniin harkattu jaaniinsa yeroo ga'u qabeenyi isaa dachaa 2-3 hin dabalee jira hanga durirra dachaa 4-5 10 hin dabalee jira guddate qabeenyi isaa namtichi sun Nabi Muusaa deebi'e yaa Nabi Muusaa qabeenya keenya badanaan jette hin banne maaliif baduu dhabe rabbi naa gaafadhu rakkoo biraa jira Nabi Muusaan ajaa'ibatti ta'e yaa rabbi waan na dhibee jira maali wanni si namticha kana qabeenya isaa ni bada jette hin banne maalirraa jennaan rabbiin yaa Muusaa namticha kana inni nuu kasi garaa laafe miskiina meeqa rakkataa meeqa rakkoo baase qabeenya kiyyasan biraa guurachuun irrumaa hin qaanfadheef jee rabbi yaa Muusaa inni kasi garaa laafee angaraa jabaadhee biraa guurachuu waan numan taane jee rabbi hanganarrellee dachaa godheetiin ida'aaf innummaan amala isaatii fi haala isaa akkatti jirutti fufnaan jee qabeenya keenya qabna rakkataa naannoo keenya jiruu fi miskiina nama karaa deemu rakkataadhaa hojii taanaan akka nu biraan bannee fi kana waadaa jira jechuudha. Nabiin keenya salawaatu rabbii wa salaamu alayhi sadaqaan jaan bar sadaqaan tun jaan qabeenyaati qabdu kana ni guddisti malee hin hirristu jaan nabiin salawaatu rabbii wa salaamu alayhi malaayikaa lamaa jira jaan warra waa sadaqatuuf malaayikoota lamaa jira jaan tokko ha sadaqatuuf du'aa'ii godha tokko kan sadaqanneef irratti abaarsa buusa Allahumma aati munfiqan yaa rabbi khannatuuf khanni khalafa jajaan bakka bu'aa hasan daraniitiin oggaati xiqqoo kannete bakka bu'aa rabbi bakka sii buusa harkasaa gurguddaa sanin idu yaa rabbi khanniif namticha khannatuuf khannaa gurguddoo kadhoorkatuuf talafaa jajaan yaa rabbi badii waan inni qabu kana dura bittinneesii balleesii jajaan kanaaf inshaallah qabeenya keenyarraa miskiina nu cinaa jiru haa yaadannu duniyaan isiinuu waa xiqqoodha if qofaaf qananii osoo hin taane naannoo keenya namni jirus akkamit jiraa if cinaa haa laallu yoo nuti nama garaa laafu taane rabbiilleen garaa nuu laafa innamaa yarhamu Allah min ibaadihi irruhamaa akkuma jenne san rabbiilleen garaa nuu laafa akka rabbiilleen rahmata nuu godhu yoo feetan ollaa keessan miskiina isin cinaa jiru harka laadhaa akka rabbiin harka isin laatu yoo feetan yoo nifi siree kuma takka babbareedduu qabaatte takka qofarra rafta yoo makiinaa 50 qabaatte takka qofaan deemuu dandeessa yoo nifi mana 60-70 qabaatte tokko qofa keessa buluu dandeessa halkan tokko 60 keessa ni bulta hin bultu duniyaan tun isiinuu oomu xiqqoodha inshaallah jiruu bareedduu akka jiraannuuf gammachuun akka jiraannuuf miskiina nu cinaa jiru ollaa keenya jirus haa yaadannuun dhaamsa kootii baay'een isin galateeffadha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh